it's not for sale, won't be for sale ever. But the opportunity is in the partnership and what we can build together. We have done that in the past. And part of that, as the president just said, is with respect to our own security. And my government is committed for a step change in our investment in Canadian security and our partnership. I'll say this as well, that the president has revitalized international security, revitalized NATO, and us playing our full weight in NATO. That will be part of it. And they have In real estate, there are some places that are never for sale. it's true. We're sitting in one right now, Buckingham Palace. You visited as well. That's true. And That's true. having met That's with true. the owners of Canada over the course of the campaign last several months, it's not for sale, won't be for sale. Okay, the mother got now we would do now that the gentleman la coco Canada or coco America chilo them had in no le akewera lami huto le po pamono do awe teram dan but I think at all like na kilo kola watak such in bukanya shewera bakala with it ko na tana kido poke tena the lupa kanyo club paid up a shilla the lecha chilo do coco Canada ni to bubar murgo de digital nyaba we dan kwalanya tudo gani don't Pale BB, don't try to call a president, don't try to call a prime minister, but don't try to call a governor. Don't la corre coco chacola, abatolo Canada, coco to coba. Do Macanino. Macania, where coco can da Kirgalini, mother, the same level. Oh, a chatte where at least a military coco to do tagba, or at the same level. Oh, well, it ran on while in the party, or that America coco to coco key, the Marco Ruby owner, where I'm the forest secretary, I'll pin the Kunachina. Luganya do makania do the our buera governor of England bank no amabuera a governor bank le the blue no local doppler bank global bank na wake buera governor so do our thing nya wera baka tangi ko le ba bwa she wera our thing nya wera tale kre chata kre he no our thing nya wera kle kje abako our le wera to wonya ini mata Donald Trump ake ako gaje Kukula our death got on in a Donald Trump te bada oh Donald Trump te petro bada oh no Donald Trump cotty little with the chin or te about it Donald Trump te wera to wera Canada tipo couple who tell a coco guy take a buba mono take a bubana some mala when it don't awada Canada coco tipo Canada tipo couple take a busico who think ya work about who tell wera coco chichele no to wera attack coco guy to wera attack more the salad wera Era si wedal oni asama apche kunu ridu mandia ako na wa Canada kutara koko na again ata tamo more sala ata pche ata sama di ta mo era te jino mono ni ka to bebe batel lu hodi de makani Canada koko hodi ne welle tar wonya ni ata ko to ne oda tchil bakala 51 state kan mono bakala America we ha mi bada Canada koko o Canada call ke join weda state yeshi to be attack kali tole betin ati tobo to come tro te weda to blonya ine makani lete weda wili te ko na face to face me the come wili do te se ko weda malo to weda do to le ba te weda target kai nor blory baka weda le 51 no weda state yeshi to be American no bam ko le wa the largest no me ni ki kwa North America call a chebula ta neighbor country Canada do le to no ako din do tukula ta keto bada koko di bani no apuku a few months na pela we lo campaign lo COA chokta na dini ti do batugo weda do the owner of Canada makani tuda to the owner of Canada sidani Canada ja ko Canada ja ne min la tibu ko polo kumle lo ako din the owner of Canada ni no te otokle lo le Canada is not for sale Canada ne touch how to diba ta here to diba do yechi to be ni kero ta diba da ka jeno ko ne makani ni na we chera du chera wada le kumle po Canada owner ti pa ko khu ta ni no ne wada ta pha do chibu ko kumle na ni o do khu chera do to wonya we le wada no to wonya we le wada ni to wonya le we le wada ta khu to ti ne ba kha wada le yechi to be ni lo no yechi to be ni lo do chi no te wada khar da we tu ta ko to le pinya ta pa lo ne kwa la awe le chin no tan lo ne de plo ko le nya ki chin no tan lo to ko le nya silaski le chin no no silaski da awe le ya de akha ro ba ne ya pa to ro ba ako ni da we
nake de tatuba khoba tatu ta ya alo de per ta ne lo ta le over office apone do awet ga do pata ga te pho lo de ke do da drama tu sin na mi ya do mi le makhan ni Canada ko ko sin ya wa ya hi ga le ni du chin no be te te ri jiba ma myo jima do sileski te ba ma da sileski ke do drama la wa de te wa le pinya da papa do pakete ma le Donald Trump kin akho thogo ji nage de ka pa ne Donald Trump ho du ni te ra hita shuba na ke la wa to ra da Canada ko ko ka to ra o da ta pali pa ka o da ta to le pakete ma le khlu wa da Donald Trump ko no ko ni no ba kha wa da le ye shi te be de phe ma ko u tu na hu wa da ma kha ni ke te wa da ta ta ko mo de ta te na wa ti nya wa da ta le ko cha ta ko hi ta ba ma ge o ti nya si ko akho ta ne no te wa da no na ye shi te be ni ba te le ba awara site yechi de be de Canada de patchawa ba ko de batel ba do awara kero ta de ba no we are coming for the partnership no leta ta rilumulo ta do su do mui friendship ti phan mo no awani metal ka ba receipt ka ba ki ma da ki sa ro da ni lo no ko de ba te ba ka le 51 site le ba no ordinary bro awe pe ne na hu da le built together. We have done that in the past, and part of that, as the president just said, is with respect to our own security. And my government is committed for a step change in our investment in Canadian security and our partnership. I'll say this as well, that the president has revitalized international security, revitalized NATO, and us playing our full weight in NATO. That would be part of it. And they have In real estate, there are some awete places ba that khase ko are wada never for do sale. awete ba khase ko wada do ta ma gi wada security ti di pan do su ti di pan do ta ma ko wada do ninto do aga ti mi ne no ma khani ne ki ne awe I try to bring whether haki chora whether Trump ne di do lo ki jeb ki khon ne lo ge da so mu ti di pa do ninto ti di pan a ra mo no ko ba ma gi security ti ba ka le ti da su ta we ti di pan no awade Canada government na ki ne ba ma gi to bring whether America need to Canada to pu ko mo de to le tu le wera ko dir ko pa de to le pu ku o ta pa de pa ka ma le ya ko mo no da pe de na pe ka We're sitting in one right now, Buckingham Palace, we visited as well. And having met with the owners of Canada over the course of the campaign last several months. ke pe mo ko weda ma khani te ta ki ka mo no Canada ne not for say ako ne ti nya weda no awe think te weda sa se nya weda ta le ku cha si da ne ke yi chin no ta lo pe ni no mo no chin no pe de ke White House mi ya he wa no chin no over office no ai na ki ne te weda not for sale no when they Donald Trump ni da ha that's true weda no da me weda lo le chin no wa ha no chuma America ke cha White House cha ba so ako da ne blo na weda Burger Palace no le weda egli up Japan no na ke ne chumo that's for sale the cha ba ako da ne Canada na ki channel lo weda no the same thing but really Donald Trump ma ha that's true weda abba mo ni no ko de Donald Trump obu weda ti la me na White House no America cha ba lo le ne weda egli ki Japan no cha ba ako de Canada the same thing but cha ba ako da ne ta woni le ba na persi ko mo no na ki do ba Donald Trump na pe ti nya ba na ki ki lo ko tra ke ba ti ko ba to ti le mi Canada ni ba to le ne ba ne lo ko nya ti le ne ba she lo tu ni ka ba le du ni gi nya na te ya te lo ba ra to ba no ba to ye o ba mi le grill le me grill le order clear lo ni la mi ba she tu she we ba sa na ke ni to chief Mark Rutte da I'm not play with you no ni de ge hun na ban ta ne gate kai mo no la we lo ko da Greenland he we mi ti mi ba le mi ba ke le du am nu na ka mo no ni to ko da ta play de na ba ka na mo no do baka wada le koko awada makeni tati ya dida batinya ni mono le tet ko wada 51 state bina hu sa wada le Shelly no te wada le Donald Trump ni le ne debate le not bro batagir kai Canada tibu ko pu Canada ono ne gete chona huluba no mambo te keta le lo pali pa ke ba mono do po ko sa wa Donald Trump ke te de but sinya la ba sana keda baka wada le tariff mono Canada Donald Trump wada le tikule ne ke ko ba ni no le ko le nya ta le ko wada le governor Trudeau awa ko tu le governor mo no ni do da sa te oli no ne he jwa de ko ye chi de bi ni te he ba ta ku da se le ba no ka cover na le ti tam no na kele ni me de ba ye ba ne ke ne ka ba wa ki si ye percent o mu te ya to da pe ne tu do ta te da le to da ki si ye mla ye de autonomy le ba le ke na go ata te pa te lo do da no te wa che ne
and they call it the petinya ba like it away through the our most chu motor kan te kan lo mid block na ta po block na ta yo no osiko mo no do delay ga de to clear from here to call ta do Canada ko ko ba ni no we jara par ga mi we polo ram ni le no porque ten la ta che ho e que dinero na fe mo no pala follower da don to lo to social network ti we da lo mo no keke ini no awe te clear to call sa di ba no pem ko ra to call sa mi atera let clear our post lo we da le to da sa look forward to meet with the new prime minister of Canada no keke ni no to call sa da prime minister ko Canada lo no mi we da le makani no to da very much want to work with him no because to ku the pegla tu ku ta kule paka masako ta lo mo no paka masako osako chane lo basa tana kiro ba no cannot understand one simple truth tamita tor kharam da de mi tole no ta san tale tan na ko ta you pur khale mi to ne no why do da bam no ko America ni no subsidizing no subsidizing it to be support you ba community di da posa support ni na di da le he mature ku hu ke ya whether Canada ni le America dollar ni 200 billion tini ni akakwe tini ni akabo ki ya le subsidizing no ku hu ke ya mature whether Canada ni tini le chip ko pe nya ni mo do additional no do agane ra ba ka wada le free military no baka le tu ti mdana ke ne ta do de baka le security tu ti pan mo na ke ni da ni ba wada free je no Canada ne to ke na ni ba wada free je do ta le ga de many other things no ta le ga the blue midi no apo mi ne ti ya many other things the blue midi le ga ne no do ta we don't need a car no we don't need their cars you don't but lu ba wada Canada ka ba no but lu ba wada energy siko ba mi pa cha lo mi uti pa ba wada and they call it as state jana be se chi ba hi wada mi ula Canada mo no do wada we don't need their lumber but lu ba se ko athi ba mo no do ga ti ta mo no anything no ta lu ba ta la mer Canada oh no bi ba no ba mu ko le do wada ane ni no their partnership no tal redo ne hodi ne komno mi wada tal rilu mulo ni lo no do mula wada le hopefully no wada we will always maintain no to gara gara pe maintain wada ta pi ko ma ko pe maintain ta la ba lo ba sa mo no de lo je lo ti de pha de pe che ni do to wada la ga mi do ni wada they need everything from us to wada anno ba tal po ko mi de ni lo wada lu ba de ko da ha mo ma tal no ni be country di ta de ni ba che te all ta lo no me o le mu thora mu nu ga pe ba che te lo ta ba de ke te di ma te na cha ba ke le tru do America ni ma wada si bo ita du ta ko da so ta du ni chumo o ti to o ti ke ba te da lo don o be le ni be country je ni te che te lo ta le che te o ma ne awe ni ba sa ta na ke do wada they need everything from us to wada Canada ni lo ba Canada ni lo ba ta le po ko bi de ni lo no awe ni community ba ni do da Canada ko ko prime minister ke head to lo ba ni according that's my only question the of consequence mo no awa ita ti kwa le ke head lo nya I no bwe dai ni pa taw lo bwe pe lo wa na no mi ba no ba lu o ba kwa thwe am nu na ke le awa ke head te ya ne po kwa sa wa ke consequence ke problem le no te re ni to phe mo ko te wa da le ta po thwe do ki ni do ni me le na wa da le awa ti ke to ra no ko ni no te da do du nya do pa ke te no sa pe ni to no lo mo no le ta le po ko ti nya detail ti pa ni le Canada ko ko te wada chele no de wada le awada subsidizing no 200 billion le tini ma che wada Canada ni no wada Canada ko ko te ta mi ba no te mi wada ta ni te wada le subsidizing te ti ba ta ti pa na he ko bo za le trade he ko bo za le ta pa ni ta ka awada ta pu ta cha che lo za lo mo no do te wada che I no no tu lo ba ka ba tu lo ba ta mi ba le ta te do te wada che twera taputa lile Canada to do weda la ko bu le chawda su America ko ni awara 50% ni le weda su America ko sida ni do weda makani no Canada ko te weda le sida ni do awede ni America luba wesu America mi te luba weda dida taputa le am yechim la ya la Canada te do weda do aweda export le weda su import su America ni kera sa siwe le do tani pwe la pwe I te mi ta so ki to mi ya
to come America Canada to be la ta ti ku ku ta du ta ya tu ko te ta do tu do bu no le ke ke ma da ti ta ne ha go Canada no to te wa la po tu ko lo ta po ku da le ako ne ma khan ni te wa ba kha wa le ti kon ni me country bi ta pan ne shi ta re lu mu no ta ma ko si ba ye mi no ma ta ti pa ne de te le subsidizing ni te ba ba mo no ake wa le ta cha ta pu ni lo ako ne da ne he cha da de pu ji ye le cha da ne pu ji the metal subsidize the our need free chronology 200 billion the basic of mono on budget the lot will reset the partnership mono the start of with that partnership the panel to plata le plata le chini ke he wada le gilo pasa the na kini no mur ko ti be ba khale tariff tag ma cha lo tag ma a tho he na we ti te wada le gi ba we ti ka ba bu wada part me ki lo a thought blood le Canada do America ko ko ne ka ba ti lo a thought blog do le ka ba te se te wada ba khale tree wa tariff wa ti the panel no ke da no ko do top te ne no Canada ko le tap nyu le me wada Donald Trump stop talking about the yechi to be the ba te le ba no what the chat ti ba bu ten of le ne ka chan ti cha ba no hi wa chan ti cha ba ko ne Canada the same thing lo ko ne ba ka reset wada ta re lu mu lo la to da ba ka Marco or ko di da la pu kui no the me wada le subsidizing di da le ni free kwa khal te me ba no ta le ta pa ni ta ka ne na pu ya na cha na oba a kho da ne ti lu mu cha de ne ya po mu ko pe le ko or ko ti on kame le Donald Trump ko di mita le hik lo le la mita le mag lo le la basa na ki da ta kire no oda le ki da mi ki kwa da le komi na ki ne no awada America ro Canada apology but le ta du da ya le awada ko wa mi wo wa tu a mi Vienna ta du ya du ti pan ne le ko du ko cher ko lo no awada ne America le du da play ne di da ne Canada po ro ki ta mu le ko play ta mu ti ha ma ha ki me block ko tu o ko ga le ne ta ti pan na Donald Trump they were not blobber tan ten po o tu o ko lo le la numda ako sa nda tu lo yu chu mo le ta hu ta ge ti pa le president Trump ma wa da ne ta sa de le mi mo no pa na pa ha ma ga me America great again the blah blah min chu mo so ta America ko bi ata o ta America bi ba le mo no ti ko la ga ne o da ta ya kwisi bi ta lo o le ba pa nya ta America ko bi ha ko do plan ne pa nya le America ko ne ya join ne ta lo ba ile ta ko ta lo ba ile awada ta nor mi ba no ba mo ko le awe loko kwa ko le de ne ji sai te ne patano na si kwa wada me ta te le hi wada ko bi yo be ne ba le do chum la ko bi yo be ne mi le hi we de mi pe kwa na to chu de lo de mi ta mu tho khu do ye ku lu bo ti pa ti o mo khu da de lo ki de mi ba hi lo ge da ta te bi de hi lo da ta do de to egli hi lo da ta te bi le hi lo ba le pe yo chu blo du uk ke ne ni ti an do ba la mi ya ho da ta ka na de di ta le patano ha ti kwa do lo mo no loko wa ti ba ko be be de le ko bi yo be ne le loko wa le pe kwa na to chu de lo pya do mi ke pe chi da mi ko nya ra cha ma mi la pa na che pu mo no au na che na pha ra nya de au da na o le ta ma ta le wa da Canada ko ko do America ko ko ti la ta ro nya ini de ko bu ba no ho da ni do ta ka tu le ma khan ni ta ka tu le Canada ko ko te we a ka te we pe te le the point le te we da le ai ni hi wan cha တခြားပါဘဒါဒေါ်နယ်ထရဝဲတယ် that's true နော်ဒါခါနေပွားဘခုတီနော်ကလစာကြီးမှာဒေါ်လဲအဲ့အင်္ဂလိပ် palace နဲ့နော်ဝဲတယ်နော်နေချာတခြားပါဟိုလေ Canada နဲ့ချာပါခုတည်းတော့မခဏီတွေရကြီးတင်ညာမတက်လေကြီးပတ်ချာတခြားတက်ကြချာမနော်တမင်တော့ချာကန်တခြား battery ချာချီကူချီက copy မြေပါအခုတည်းတက်လေကြတဲ့ဟိုနေပို့ကွာစဝမ်းမြေဒေါ်နယ်ထရကတဲဝဲဒီယာဘခါဝဲတယ်ရေးချီတယ်ke be na te wera le kokko de le te ra wuli no me wera don to de tu to wera le to lo phunu le ko bulu ba ka le je chi te ste ha ne mo to lo te le se ko ba to lo chu mo le ba ta le ko ba chu mo le ko ba reset ke wera phan ne shi le to ko ba mar ko or ko lum ni lum da no Canada na ke ne te wera le ko ma ara wera klo che ba ka le sita do the military te pa ne ba ka le ke bring wera America Canada ni to te pa ne ko ba lo phodi se ko ne no ba ka wera le si we ta do wo te ti lo da to ro do an ne ne mu ko te ba khawada le trade wa no yi te wera che pul tru do America ne no te nui nya e nui to ne la nui ho te chi mo no te chi sa ra to te chi te phe mo no pe te ma le nui nya mu khu no bu ni ne America da tru akhasa play la wera ke le to ko da le Switzerland ba khawada le Donald Trump sa ra wera trade war khai de no awa si ba ya ta du ta ko ta du khai now this up then o ko fo lo de fo de malama ke ta ti ko ra ko ke ne to ru do America ke le ti da le Switzerland ke to ke ba ke to pol lo ge wera ba kha le
America do that 3 tariff wa mo tab du ta ya le ta ko ta swe do si ba yi ti pha ne mi mi ga sa tho chu le a lo so mo a lo se mo za ji pa sa ta du chu na America do ke pa America te la u kho da le ke ne a tru ne feeling na tru ne si ba yi ba do li tru ne mi la ke he che fo la tru chi che fo ke ne America la hu tho na ba le lu te ta do tru na ba le lu te ta tru do pa sa ne ke ne chu mo America te wa da le ta wa da ke ne per shelo da per team le ke le te da tru te ba no a te le e tru he che fo le na ko tru ko fo te da te che fo ba tru e se la tru la party te ko mi mi la pa sa ne ki do mi we da pa ga le ke sa da chu ko tu ko pa ga ne la abado atan na li mo no a ko da mi te le tru do o mu se di da wa te Canada o ba no o mu se che ne da ne lo le ke tu ra wa le ne lo le se da appointment le ke te ko ra wa le ne ma ti ma ya tru ma se ma tru da ma wa ti tru ko do la tru te ku da na bi tru le hu we da mu ko asiba ya market di to lo pa sa na ki to da nu ya na wa ti ti lo da po ka na sa ko mo no me a se ke he thok do da che le ni lo na tru do America khsa ni lo di top te sa la pu ku ni no ko de America di te lo wa da a team no I don't know to them play la wada team le hu kle hu pole ke to ba ko ita do to le ba kha wada ke ma ba lo ba sa wada tariff ata do ni lo no te wada che ne do away khala Canada ko do America ko ti lo ta ni do pe chu mo da le ta ke le ba lo ba sa lo pe de na hu se ko wada le Canada no Canada 51 state le ba mo no ta ke le ne ba lo ba sa wada so do ba mo no oni be country ni mar ko or computer le ta le pu ku ne America Canada e lo ku lo ta ma bu ko te sara do no to ma ku kwara lo de ma da ta de ti ko chen ne ba le lo o ba sa le lo cha pha do nya no ba no ke le vacation le me le wada California me le New York le mu ba wa ta ke o le ga to sa ke ra ba do la ta ke le ke me ta le lo mo no ta ko ta ke o pe le solution cle bo o wada lo mo no o ne ka le te ba ta de lo na pa ti lo do ta le ke ta so update da lo Russia Ukraine do wada America the Houthis do awe Israel ni lo no mu ko no o di se ko ta so update da o ne pe ke te no ta mo no si lu si fu pa ko da do na ta so do bo i ta bi do ma no